بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد وأخرج به نباتا كل شيء رزقا للعباد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May pong tinay palanggungan si agama Islam. Puas amban pag mukaddimate pamujite sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iye sangat mulia duki magpapanjari sin may manusia. Duk betaran ni kite pakale pamayam duk pangatean. Do paturunan ni kita sa emiaan bohay aman dia tak langit supaya elum kabulak-bulakanin, supaya elum dia tak bulakin, obos patumbuan ni kita kagadungan magbayuan kolol, dawen, tomo, aman dia tak bulak, supaya niya rejeki sin me manusiain. May pong tinay sa agama Islam, gay halin miyaan pagsyukuritan tuju Allah subhanahu wa ta'ala sabab pilmi kita dialem nikmat ni duk sabab pilmi kita dialem asein Allah subhanahu wa ta'ala duk pilmi kita dialem rezeki sin Allah subhanahu wa ta'ala duk sajad im pagsarong syukulanten bin daran kita bisa miyaan makakale sin himumungan atawanen sin paeseb in agamat Islam pagyain manusiain kalagihan ni pinaiseban, kalagihan ni sinabit, kalagihan ni tino pagyain pangatian manusiain magkagaha iye kwe kahantang pagkagaha sin miyaan basi buadapun in basiin mang magkagaha sa miyaan suga iye ilisinan ilanuan ine bang ine iye makaala sin gaha in basilay in pangatian manusiain magkagaha iye para sababan amban me maksiat tahinang we'ne, tasulang we'ne in pangandaakan in pamegesan in Allah subhanahu wa ta'alahin na iyan meke magkagaha sin pangatian manusiain in panambal iyehin suga paeseb, panambal iyehin suga painte pagtaat si Allah ta'ala, panambal iyehin suga kite pakale sitoin Allah subhanahu wa ta'ala, panambal iyehin iye kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kwe Quran atawanin panambal iyehin may istighfar na intag meke tagaswa te in paeseb ininen bang kite miyaan pinaiseban we me kaguruhan te sa miyaan. Manjari me pong tinay sa agama Islam in pagsarong sukulanten do isab in kite in niya me painte me page atawanin me sa ininen me group pagpaeseban pagtuan sa miyaan intag-intag kite tampat bang niya pa internet te sa miya antakale we te bayuan me guru masewan kita bihin buadapun in kaam mapakalerey duk in kaam pa inte in humadir si ku itulay tawanen kaam mas labi hekka ilmu nen tawanen mas tao pa inte misa-misa sa miyaan tawanen mas mian bara akal sa miyaan tawanen mas makagees mian maeseb sumagawa nen dambua pa inte amban me guru miyaan bayat atawanin nyeddo ngandaak maeseb bisan sa silabian kulang-kulang iebang ine tahatiten yei duta pangakaten kwe isab pa inte jaanan miyaan panilawan kite tahati we te ubos ga kite bisan masampay bisan sa atahat pegi we suga kite pania miyaan suga kite pania miyaan magmumpaat si aa makaurong kamumpaatan si pagkasite manusia atawanin makaurong kiti kamumpaatan si pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala duk miyaan supaya duk suga dusab makaeddo kamumpaatan in Allah in manusiain amban kiti atinen makaeddo pagkasite manusiain amban kiti silabian ni keto atawanin silabian agama atawan silabian ini kahapan
miaan pangandakan wa Islam. Manjari may pung tinai palanggungan si agama Islam, indambua painte in pung tinaibi atawanin salibi, may seban kaam si atahat bang ine kulang-kulang in panghatine, iye painte in historiten ku itu, iye pamahagiten, pamaisebten, miaan kayfa tuksab ajru qiyamul lail, miaan sa ingge meke taeddo wete in tungbas qiyamul lailin. Qiyamul lailin maifun Allah subhanahu wa ta'ala dambua amban miaan sa halga-halga ibadat hininang we manusia duk dambua amban dagangan sa miaan halga si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus kulang do in iye makahati iyehin amban tumpukan manusia inggeru kwe makagies iyehin. Qiyamul lail iya inalenan de miaan nenge be kite si sangim atinen tahajud, nenge kite si sangim magtahajud kite nambahayang kite numain do ininen fardu sumagawanin amban me sunnat do sa hajj manamal tungbasnin. Ininen paintain historiten si panagpandak waktu miaan bangsa inge meke taeddo wete intungbas qiyamul lailin. Pege dambua inin amban me painde buhat hininang sumagawanin bang aahin ne biaksa si hinang kahapan gay iyan takole ni ilebahan malingkan nen bangwal niya mi udzur tikka buadapun bang painte hinang kalaatan masih tage eswe dambua manusia ilebahan pili iye si inge makahap iyehin. Menjadi me pung tinai si agama Islam ininen painte amban me hinang pangamban wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mian sikite bi atawanin pangaka sikite bidina akse mian hininang. Bangadapun intinilaw kite mian bangbaya ke kite ngeddo intungbas mian bangbaya ke kite ngeddo intungbas ye tungbas qiyamul lail na gay magduwe-duwe ahin nambungan kite pinain mian baya ko kwe upama pinain baya kikyo mian ngeddo kahapan nagay magduwe-duwe ahin kemon kitinin baya kite ngeddo kahapan. So gay magduwe-duwe ahin mang tilaw nung sa ien tilaw niya da si kitehin sambung na si kitehin awe arakala pa inni sa inge mian pakaddo kuin kahapan lay. Okay. Atawakan isab mian kwe mi ufama niya mi maglista kwe mi sa mian pinain mian niya itu en kahapan mian listate sa mian alen nun na gay magduwe-duwe ahin pinain dako listahon pagya ine kahapan ni nasa iyan sa may pung tinai palanggungan si agama Islam pagya sinesine pa inte baya in nga hinang ininen miaan masisabutte sa miaan tuktab lakal malaika miaan ajru qiyamul laila mian sinulat wi Allah we malaikat in tungbas pa inte in qiyamul laila buadapun gado pa inte we no ien tahinang atawanin ga mian sengge detu ga kyo pa inte makapag qiyamul lail sa tungbas nin taeddo we no. Menjadi me pung tinai si agama Islam niya mian lime farkala pa inte mian hinang bangkewi makahinang dambua amman limelay sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kau iye tungbas qiyamul lailin biiznillah walau lam takum bisan kaniaan nun ga kyo makatengge atawanin ga kyo makasambahayang atawanin ga kyo ngahinang ni in qiyamul lail. Insyaallah mian sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kau in tungbas nin. Okay. Ikaisa may pung tinay si agama Islam iye painte iye hinang lay ikaisa hinang bang tahinang wete mian sinulat wa Allah subhanahu wa ta'ala atawanin pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kite iye tungbas qiyamul lailin. May simple ro hinangin sumagawa ni amman manusia kaunitan iye nga hinang ni. Kaisa ada'u salatil isya wal fajr fi jama'ah mian panunay sa mian sambahayang isya duk sambahayang subuh fi jama'ah painte bara jama'ah nambahayang kyo isya duk nambahayang kyo subuh sa si jama'ah jama'ah ininen dambua dua sambahayang ininen dambua inin painde amban hunit hininang si mi'a munafik
aw ininen painte mian due waktu hunit hininang hunit tininggihan we mi siye sa mian munafik. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam pen panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salla al-isha'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi layla. Fa in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine-sine mian makasambahayang isha waktu isha fi jama'atin magjama'aye kana ka qiyami nisfi layla. Kanianin pa inni kwe du katenggihan ni mian dampong dan tenga sangemin dampong atawanin dan tenga sangemin kwe du katenggihan ini dan tenga sangemin sambahayang isya ruhadja sa anang bahayang kiyo magjamaah kwe kiyo sa kaula-ula ng bahayang teggilan dan tenga sangim pamanong bibitong bastin ininin amban ase sin Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ni Allah babang pain kita bitinopikan ni. Uspat hadis lepa ini wa man sallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyami layla. Kana ka qiyami layla. Mian duk sine-sine pa ini isab ng bahayang waktu isya duk waktu pajar mian fi jama'atin magjama'a iye kana ka qiyami layla. Kanihanin koe du katenggihan ne in dahol sangimle in painte kemon sangimle painte amban waktu maghrib sampai pajar bang ien makasambahayang inin requirement nin due bang kita bayak ngeddo painte ngandauhat supaya talista alentin amban ninggehan painte qiyamul lail buadapun ga du kita ien nahajud ga du kita se mian donga painte mian nambahayang qiyamul lail iye hadja tahinang ten sambahayang isya duk sambahayang subuh si jamaah nabang kita gay makasambahayang jamaah naga kita painte lamud amban miaan in bisarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam le. Upama isab miaan kwe me tarasaw kyo ngape sa miaan tarasa kyo ngape ubus pagpili kyo masjid kwe ubus ni magjamaahin ga niya sawe no magjamaah nakajari miaan sambahayangan we siluma sa magjamaa kyo duk andano magjamaa kyo duk anak no atawanin magjamaa kyo duk tapit-tapit no duk bagay-bagay no sa imian ininan painte pagjamaahin dumain hadja hininang painte si masjid bisan painte kanian nin suluma sa mas labi afdal ye hininang painte me sambahayangin si masjid iye mas labi afdal hininang sambahayangin si masjid iye. Iyan may pong kinay si agama Islam suga pa inte geesan tebi ngape kitebi sa imiaan dehelu amban fajar atawanen si pagbanglay supaya kitebi tapili masjid ng bahayang sa imian dukta tunay tebi in jamaahin dukta eddo tebi in pahala in pangatag pangaka we panghu tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mian pahala pangatag si kitebi we Allah subhanahu wa ta'ala nasa ingin ni ente bang miaan kyo namakasambahayang pikyo jamaa waktu isya do waktu subuh ubus donga pikyo sangimlay magqiyamul layl nah sa ingin ni pa sadili ni pahala painte qiyamul layl ay pagi kaanggautaan duwe no sadili du isa painte pahala in waktu isya do pajar day pagi tahinang we no si pagjamaa ininen suga painte mura ru painte hininang sumagawa nen ni amban me bangsa manusia kahunitan ni sa imian me pung tinai palanggungan si agama Islam. Si kadua sabut te sa mian hinang bang tahinang wete sinulat wi Allah subhanahu wa ta'ala tumbas mian qiyamul lailin si kite mian insyaallah biiznillah mian bisan kite ga makatengge sa mian qiyamul lail bisan kite ga makatengge qiyamul lail si zaman painte mi sahaba niya painte amban siye magpain paine inetuen okay si kadue painte hinang bang tahinang we manusia tinungbasan ni atawanin sinulat si iye tumbas qiyamul lail ada salatu tarawih kamilatan ma'al imam panunay paine sambahayang tarawih kompleto painte tarawih lay ma'al imam yen sawe in imam lay so pinaingga niya tarawih ko ito insyaallah bang pain kita bi mian umabot si Ramadan balik supaya taeddo tebi in qiyamul lailin buga do kitebi sa miaan buga do kitebi sa miaan ga inetete ga do kitebi sa miaan maka qiyamul lail sa sabab paningge tebi in tarawih panunay tebi sambayang tarawih do painte imam
magtuhot uk imam lay taeddo we tewi tungbas iye qiyamul laylin. Nasa enggeru isab ente bang tahinang we tewi in tarawih lay duk imam lay magtuhot sampai pa ente nengge pa kiti magqiyamul layl. Pahala pa ente mi'ifun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dan buat makahati iyehin. Allah ta'ala dan buat makahati iyehin. Pagi fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam bisab innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laila. Okay. Pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bennal pain innillahin apabila ia nambahayang ma'al imam sawe ni imamin hatta yansarif geye pain te mian paluas aman pagtarawihan lay atawanin geye pakanat aman pagtarawihan lay samantara imamin ubus ye magwitri. So pama si masjid magwitri husiba lahu qiyamul layl binistas iye atawanin sinulat iye in qiyamul laylin. Atawanin sinulat iye in qiyamul laylin. Tawanin sab tinungbasan iye duk tungbas qiyamul layl. Pegewe si zaman de ta story wi Abu Dzar bin Ghaffar mian pa inne min muasi kami ni Rasul sallallahu alaihi wasallam puasi pa inne nang bahayang pa inne bangga kusalo in kisale nang bahayang pa inne si kami mag inete den men magtarawi ga pa inni pahali sampai paguwa sampai pa inne tapit pajarin sampai pa inne tapit pajarin ga pa inne pahali sa nang bahayang itek gelande men manang bahayangin atinin nuenbe teggel namasa taha ayat din sampai pa inte song ni pajar tinin men nampil hadja sa imiaan isab us pain Abu Dzar we pain ya Rasulullah ga pain ni kami lebihan ga kami pain ni lebihan nu miaan ga kami lebihan nu time supaya kami pain ni makahinang qiyamul lail supaya kami pain ni makafag miaan nafila miaan makasunnat pain ni makahinang painte qiyamul lail awus ina panambag in Rasul sallallahu alaihi wasallam pasi Abu Dzar bin Ghifari pa innar rajula idza salla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laila bennal innillahin pabila ia nambahayang mian patuhute si imamin sampai gay ubus imam lay gay paluas husiba lahu qiyamul lail tasulat siya pa inte in qiyamul lailin bangnya pa inte mi abahi upama men niya mi abahi pa inte gemi kolean kajari enam bahayang ningko gi kolean pa inte nengge kajari ningko asupaya pa inte paubusan ni imam lay duk tadauhat ni in panungbas in Allah subhanahu wa ta'ala si ilay geye pa inte pausa samantara gay ubus imamin paggiwe bang rason sinduhin pinain gay ko magwitri masjid miyaan magwitri imam miyaan gay ko pa ini magwitri miyan nahadjud ko oy kajari kita nahadjud bisan kita gay magwitri kajari de hellu witrihin amban miaan panhutte si imam lay painte kajari sumagawa nin bang painte mian mas labihap isab bang painte mian pina ramboli witrihin lagi bang me si bulan Ramadan painte magqiyamul lail sa bang pangeddo te painte in pahala itu min kajari kita bang imam lay painte gay magwitri si masjid pagtarawihan lay nasuga kita nuhut magwitri ubus bang kita baya magqiyamul lail ningin hadja kita painte na hajjud lu ne ke 2 rakaat lu ne ke 4 rakaat lu ne ke 6 rakaat mian masih kita tinungbasan wi Allah subhanahu wa ta'ala na taeddo pewe te intungbas mian qiyamul lailin buga pe katenggihan we te na tinenggihan wi sabwe te sa mian pegge in sabhab mas labihab du isab bang we te tinenggihan in qiyamul lailin na tinen hininang sa mi pente sinabut te ininin ye pa inte mian tahinang we ni ubus mian pahala ni dembu aman mi pahala ni sa mian binista si iye atawanin pangurung iye intumbas mian qiyamul lailin bang painte me magtarawi painte ko me karendehan painte suwa se mian jamaa painte siluma bang painte dendehin nya me sawe ni dende na magjamaa se siluma niya me aman kita me karendehan niya me sawe ni siluma dan supaya painte ko dehelule ta do den bara jamaa sambayang jamaa isa dok subule suka se magjamaa siluma bang painte mian ini tetuen mian kanian den painte siluma se mian iye nike tawanin mian anak ne niya tawanin pungtine ini siluma
na boni magjama sa miyan ng bahayang supaya teddo dein pagjamaali. Dumain fainte to en sabutte we supaya tatinggal miyan qiyamul lailin. Sa ituen me tungbas hadja miyaan bang tahinang we dambua manusia inurungan niya sa miyaan atawanin binista atawanin sinulat si iye intungbas qiyamul lailin. Bang niya painte sab me painte kategyalan si masjid miyaan gi kolean suka kamban kite miyaan si pagtarawilay kolean sa miyaan usbang me masjidin magsambahayang 20 rakaat taman 2 rakaat iye ustek kasi luma hinangin do mangan, hinangin mag-story, hinangin maglengan. We ga agaran ni painte pinaubusan do imam lay pangeddo ni pahala. Ininen ang banmi kite inin lamma kite sa miyaan ngeddo kahapan mi pung tinay si agama Islam. Lamma kite ngeddo miyaan kahapan mi pung tinay si agama Islam. Palatun kite pitu si miyaan si katellu ay hinang mian hinang painte bangtahinang wedang buwa manusia mian tinungbasan do sabiye mian ye qiyamul lail atinen mian panungbas iyehin mi Allah subhanahu wa ta'ala kwe tungbas painte iye qiyamul lail. Sikatellu fa inne qira'atu mi'atu ayatin fil layli ye pamasanu dahatus ayat si sangim si pamasa painte dahatus ayat si sangim me pung tinay si agama Islam ininen painte si katellu bang tahinang wedang buwa manusia tinumbasan mi Allah subhanahu wa ta'ala miyaan tumbasnen kwe duye painte nenggehan qiyamul lail kwe duye nenggehan qiyamul lail numayan painte we suga binasanun inetetuen me surataha sa banghad jangabut binasanun painte mian ayatin ngabut ya dahatus. Koi pente suratul kalamin ayat nen 52. So kulang pikeo 50 kulang pikeo pente 48 ayat mike ngabut dahatus. Bang basanun mian suratul kalamin duk suratul haqqah 2 ininen suratul kalam 52 ayat suratul haqqah 52 ayat so piyay dahatus duk 4 ayat. Na iyan dadali dumaifun Allah subhanahu wa ta'ala bangwe te inang gautaan binasa. Miyan bang may lakas-lakas basahan nin may hatu may 5 minit. Bang isa pente lomboy-lomboy ngabot may 10 minit. Mistate di kumiipun Allah subhanahu wa ta'ala. Buwas amman panambahayang tebi Isa. Buwas amman panambahayang tebi Isa. Obos nasbi kitebi. Obos nunnat kitebi. Pagpuasien masa kite urungante time sa imian 10 minit painte pamasate in dahatus ayatlay mian supaya ta eddote mian supaya ta pangurong sikite atawanen supaya sinulat sikite in tungbas qiyamul lailin 10 nambahayang kite painte isa papite me 7 minit me 7 minit pagiat me pannak me binasan upama me inna tayna upama bang siluma sa imian atawanen bang me si masjid sa imian me ngabuti me mian may 7 minit beta man diata ni imamin bang may mataha tawanin may papite ne may 10 minit upama sa kulang pa inte ng bahayang Isya umabot 10 minit may 7 minit do kadari ni pa inte ubos mian sambayang Isyahin ubos ien ubos kyo nasbi ubos kyo nunnat buurungan no pa inte time masa kyo pa inte mian Quran paabot no nian dahatus ayat supaya pa inte pangeddo no pangandauhatte in mian pangakasin na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dumen pa inte aman bisaraku. Kung niya magpain pa ini tasabot pa ini silabi mian mian bangti magkabasa dahatus ayat ubus sinuat sikite qiyamul lail. Ni bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masih sabutte. Urungan te time sa mian pieru ien dadahali dumanamal mi umat Islam. Amban kiyo pa inte ubus nambayang Isya, ubus mag-Facebook, pie minute kiyo hati mag-Facebook ngabot mi orasan, atawanin isa magpayam kiti pente mi mobi mi da oras 10 minit duhad sa pangurong ti pamasate Quran kahapan ti ruin katekkahan ti kahapani tek kasilew akhirat aman magpayam kiti mobi sa imian ubos
mian garu niya do tilai ko eje still matatin hadda katan atawanin mag Facebook te mag scroll masin niya do te kahapan si Facebook sumagawa nin dumian ituen painte in bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ina bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam painne man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu laila pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine painne makabassa dahatus mian ayat pilailatin si sangim kutiba lahu kunutu laila sinulat pa inni si iye mian kunutu laila kunut ininen pa inni niya pagtaat ni si Allah Ta'ala atawanin pa inni panganduan ko pa inni duaul kunut ni mananen kunut naan si ininen qiyamul lail makna kunut naan si ininen qiyamul lail atinen in sinulat si iye wi Allah Subhanahu wa Ta'ala iye tumbas Qiyamul lailin sabab pamassane in dahatus painte ayat. Niya mi ayat painte bang makabasa painte 10 ayat mi antalay painte amban mi aligap atawanin pinatalay man mi aligap. Niya mi ayat painte bang makabasa painte bang tabasa painte 2 ayatin si kinapusan suratul Baqarah talay painte tinungbasa niya man mi tungbas painte qiyamul lail atawanin isab talay painte amban kalaatan atawanin mian inurungan ni kahapan sa ituen dahatus ayat bang tabasa wedang buat manusia sisangim na mian tinumbasa ni qiyamul lail sa ingente okay udang buat pung tinai si agama Islam bangkyo nenge qiyamul lail obus masa kyo painte iyan si pag qiyamul lail nulay panahadjud nulay ngabot dahatus ayat magdambua pahalain may pong tinay sa agama Islam. Sumagawa nin, miyan, pero sa miyan, makagiesyehin, duk pero sa miyan, makahinangyehin, bangpain kitiwi, hinidayatan mi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inurungan pangatean, baya sa miyan, ngahinang, miyan qiyamul lail, gay kiti sa miyan lisuan, huwag pa hindi, miyan bang bulan na Ramadan, ngape kiti sa miyan, may lisag duwe magbella, may karendihanin ngape sa imian may kalilahanin dehelu amban pazar nampil nawe gay makabasa dahatus ayat buktiya ni bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awe niya si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam painne upama gay makabasa painte si sangimlay pain bisara sin Rasulullah man nama an hizbihi aw an shay'in minhu sinesine painne tumuli ye amman pamasani Quran ya tawan nga ubus pamasani li ubus mian tumuli ya tawanin lamahan ye pigania wen me bang me patek ka massa taabut me dasapha kinaru tumuli magsadili ni me tapasanin sa imian okay bangi tumuli painte ga ubus painte binasani datus ayat day faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhur suga pa inni basane si pag-eletan 2 waktu puas waktu pajar, waktu subuh, waktu subuh. Si pageletan ni iyan suga basane iye tabasane si sangimlay. Bagi tabasane kakompletohan ni, kutiba lahu kaannama karaahu minal lail. Men sinulat si iye, ngin sa kaula-ula pa ini kwe du tabasa we ni si sangimlay. Awe kwe du tabasa ni si sangimlay. Nagay makul fa inte, gay kyo makabasa dahatus ayat puas ang mansubuh apluhot. Ini ni ente hinang nun. Kuito pa inte, mura ni pamasasin Quranin. Pigi kadari kita bisan gay magbuo Quran si bagte. Dem cellphone hadda sa imian buo-buote, kadari kita sa imian in masa Quran. Awe, in masa Quran. Kadari bisan pa inte si cellphone us indanan hadda, like yung pataman sa imian. Suga kita imian, zuakil niya pa inte akal tehi, paano te akal ten si pagbasa Quran to pigi mian al-ashru bi al-hasanatu bi asri amsalihha mi andambu kahapanin tahinang 10 kahapan may pungtinay si agama Islam. Daki te bibaya pente mi taloko-loko sa mian we mi kakahinang te bihadja we mi si tarabaho te se men usgi kaurungan te in Quranin binasa. Bang painte dialem bulan Ramadan papitira dali. Dialem bulan Ramadan ni ami amban kiti khatam mo ini Quranin binasa min tedda dialem bulan Ramadan patilewin ente dialem 10 bulan sa dili amban bulan Ramadan mimpiwe te khatam Quranin
amban me bangsa manusia ni me amban kapung tinayhante me ke ja khatam Qur'anin bang bulan Ramadan us bang sisad di bulan gene bisan tabassa na suga kita magnet-met makabassa kyo dalam ba dambua lamba hadja di si kahaba ellew ge ngabut mian kahaba ellew painte atawanen makabassa kyo painte dambua ellew mian si tellu kulang paliksa bang piambulan na khatam no Qur'anin nabang kyo makabassa piung ko dem da ellew dan juz dialem dan bulan na khatam no Qur'anin na urungan te bi waktu in Qur'anin binasa pegwe al hasanatu bi asyri amsalha mian dambua kahapanin tahinang ye 10 mian ubus tinemes pekajari pe wa yudhaifu wa liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala magkabayaan na ikajari tambahan ni mian kahapan nule ininen pente dalahan lante bi kahapanin pegwe arakala ko mi pagbasasin Qur'anin mian ikra'ul Qur'an fa Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi basahum bi in Qur'anin pegwe benna tekka isil kiamat napaat ye si amasayin na sa ingin may pungtine si agama Islam bang kahaba bulan na khatam mo tebi in Qur'anin mian sigay ni kahaba bulan urungan tebi sa mian kahaba ello makabasa kitebisin Quran makabasa kitebi in Quran kahaba ello urungan te time Qur'anin binasa. Okay. Napagpuasan man mian may pungtine si agama Islam mian suga urungan mo pa inte time in Qur'anin binasa bisan painte panak-panak ko edu sa painte bistano ko itu upama dali bang kita mag-umul ko itu ko may umul te sa upama may 27 atawanin may 30 mag-umul ko itu 30 tahun patilaw si kawing tao kyo masa sumagawa ning ga kita tabilang hafiz ga kita tabilang painte hafiz sa 30 tahun umulten umulun sa upama 30 tahun ubus tao kyo masa Qur'an patilaw si kauhin pian juz ente tabaliknun atawanin pia sura ente tabaliknun niya me manusia niya me pungtinaite manusia mian makabasa sin Quran sumagawa nin me 5 sura ru tabalik ni Quranin amman Quran me 5 sura ru tabalik nin na ininin fawda mian lugi kita manamal we iga we te inurungan Quranin ngindan kita si sura pandak-pandak lay bangku itu nian tabalik nun 5 sura oke dan buat pungtinai si agama Islam painte kul wahad kul a'udzu bil falaq kul a'udzu bin nas mian tabbat yada us mian idza mian ijaza us mian inatetuen mian kul ayyuhal kafirun painte ennem sura painte tabalik nun ku itu asal bisan kyo painte pinatumbok pinaine tabalik nun te ennem sura ininen mag-start ni kyo ku itu tambahanun ennem sura ininen puas ang dambulan binaan kajari cek nu baran nun painno bangga urungan ku time Qur'anin binalik ga katambahan ennem surat tabalikun awe pegi ngasua kite ngasua kite nyen muslim tao masa Qur'an sumagawa nen me 3 surah ru tabalikin kaampat nen suratul Fatihah. Okay, puas ang maniin ang ban pamalikno suga kyo mihalabean isa bangsa inge me ketumawa in pagbasano in Qur'anin awe bangsa inge tumawain pagbasa no sin Qur'anin pegge we mian mata umamasa in Qur'anin mian ini tetuen mian malaikat sawe nin sa mian bangga niya tu si dunya ininen tamanan ha binasa kemon amban sulat malingkan nin dambua dum tamanan ha binasahin Qur'an pegge we ge kite manusiain bang niya me aasikat dem dunya sikat sa mianus niya may himumungan ni baya iya masa-masa bang ine may paisibnin bang ine may kung may newspaper newspaper yung pente niya may manusia adik magbasa newspaper pag-iway pa ni hap balitain sumagawa niya may pungtinay si agama Islam ga niya pinakahap balita duksulat binasa sa dili amban Quran na sigay ni miyan kita maka miyan inatin tabasate bi hekka at least dem da elle ka urungan tebi Qur'anin binasa duk mula-mulanin tawa balik suga urungan tebi time Qur'anin inindanan mag-start kita bi amman sura pandak-pandak bus mag-review sa imyaan supaya niya teddo tebi miyaan taenna tebi dia lengkok tebi sadili ni pente amban pagbasal pegeway kuy ni tapain lay 30 tahun umulin no bus ga bisan ngabot dan juz tabalikin game akul haji kalugian manamal 30 tahun umulin tao mas sa Quran sumagawa nen 5 surah ru tabalik nen
Gay kakan akal ko painne gani time ko magbalik Quran. Ganian. Dan juj hadja upama. Ubos gay kaya makawalik dan juj butaw kaya masa Quran. Hadji kalugian. Masih kita tinilawi Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inta ginosal wete in mian bang inta wete inosal in inetetuen. Mian akalten. Pagi we mian kahap niya me manusia telumpu umulnen sa basag magmemori. Magbalik kalangan, magbalik me bisara, magbalik me nasihat, tao me misa-misa, hap me suwalanin sumagawanin bang pisi pagbasa Quran. Mian iloes kulang pa inti mana nasuga mian me pung tinay si agama Islam. Mian ineten suga do sa mian me pung tinay si agama Islam urungan tebing Quranin ted mian inetetuen binasa pege gene sa mian inetetu me hinang sinduele masih sa binang sinduel su kumanin Quranin kwe dai kite patoket atawanen ngapot si bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi basahun bibiin Qur'anin bennal in Qur'anin tekkas illaw kiamat napaat besi'a mamassayehin napaat si mamassayehin na intag bekyo makitabang lai yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani si elaw iyan patalan ni kiyo miyan amman matatuin no amman anak no amman bagay-bagay no ga niya ni makatawang kao na sa ingge ente bang kahaba elaw kiyo mas sa Quran pagpuas amman itek ka Quran pan sa paatun tek la si elaw dunya kahaba elaw inurungan ko ni time binasa Allahu Akbar kahaba elaw inurungan ko ni time binasa Quranin ni matek ka manapat kauhin hangkan ko ni tabi sarali urungan tabi miyan Quranin mian time binasa bisan sa painte mian dalamba ini tetuen kue dasap habe dalamba desa sige ikyo makabasa dalam balay tinga lamba pegge dem dambua dalamba dem dalamba sayin in Quran le 15 lain dabang kiwi en makabasa painte 5 lain hadja sa ka ba elo 5 lain kyo masa ay binasa 5 lain subhanallah pahala mi pung tinay si agama Islam nian katekan te bitumbas nentek kasilyo akhirat. Us puasa mani painte palatun kita si keempat hinang bang tahinang dambua manusia awe ini panungbas yehin mian sinulat si yeru isab ye kiamul ye inete ye hinangin sinut paine si keempatin si keempat na ini antanwiya Qiyamul layla qabla an-nawmi suga kiyo pa ni magniat mian dehelu amban suga kiyo magniat mian nambahayang sangem atawanen donga sangem magtahajjud suga kiyo magniat donga sangem dehelu amban patulino kabentilan okay nuen donga sangem ininen donga be kyo nengi kyo sangem hatinen nan sininen na hajjud suga kyo pa ni magniat na hajjud dehelu amban patulino dehelu amban patulino suga kite magniat sa mian qiyamul lail pegi we qiyamul lail me pung tinay si agama Islam dumain niya suga me dangibu rakaat dumain suga me nian 500 rakaat 2 rakaat duhadda donga kyo 2 rakaat duhadda donga kyo nambahayan kyo qiyamul lail awe mian ini tetuen nambahayan kyo qiyamul lail mian 2 rakaat du si oras ien ga niya makawatik kao gana makawatik kao walaupun andano walaupun eldano anakno matatueno dambuan luma agen kyon donga kyo si sangem ien gay kyo tawati kwede na sa ingin ni ente mapalipot si luma bin tapit bin ga niya makabatik kao si sangem ien nang bahayan kyo malaingkan ng buwa do mga tawan kauhin Allah subhanahu wa ta'ala do mga tauhan kauhin makakite kauhin we nang bahayan kyo dukmi malaikat sab kinatauhan kyo pente si oras li nang bahayan ien hangkan pene hangkan halga mian qiyamul lailin kan halga pente qiyamul lailin qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ata firashahu wa huwa yanwi ay yakuma yusalli min al-lail
faghalabathu 'ainahu hatta asbah. Okay. Hatta asbah. Sine-sine pa ini pilih si papakan ini. Para pilih ni si papakan ni. Maksud nin tuli. Wa huwa yanwi wa bus magniat iye ay yakuma yusalli minal lail. Donga iye pa ini ng bahayang si sangim lay. Okay, donga iye. Sine-sine pilih si papakan ni. Mian obus magniat iye. Donga iye ng bahayang nahadjud. Qiyamul lail. Faghalabathu 'ainahu hatta asbah. Ubus taeddo ipente we matane tuwanin taraagi we matane be mian tumuli ye gaya makabatik samantara bahu ni makakape pente waktu subuh ni ini bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mian kutiba lahu ma nawa sinulat si iye bang ini pagniatan nila. Allahu akbar. Magniat duhat je qiyamul lail. Ubus tumuli leddek patulinin gaya makabatik. Daanan sinulat wi Allah subhanahu wa ta'ala siya qiyamul lailin. Nah. Sumagawanin, bangkyaw pa inte miyaan tumuli milisag siyam. Ubus ngapik yaw milisag 12, ngapik yaw sa milisag dambua, ngapik yaw lisag 2. Us peno mag-iles-iles at dakyo sa peno mekin na pasongsongante. Kaya sali mano sa peno pasongsongante robe. Miyan pairap daw kita radali kat. Na gay iyan binista. Gay iyan binista iyan niyat nulay. Maksud na sinim bisara Rasulullahin, iga kyo makabatik si patulinulay. Ga kyo makabatik bahunu ngapeted si waktu pajar. May sinuat si kauniat. Kaya painbi miyan niya hadis sa miyan nga kanya mag-explain sa miyan ubos kabatik kuli sag 2 apa nun. Sinulat duwe niyat kuli nanumain. At inin nan sinin tumuli kyo. Kumedem matanun leddek tuli, nun sabihin na leddek tuli. Leddek painte patuli nun, ga kyo gising, ga kyo kabatik, ini bahonu kabatik te dasal waktu pajar, ga ni benia time yan, ng bahayang kyo, bang kyo painte ngayil, magbang ni na waktu fajar ni, na sinuat si kao, wi Allah subhanahu wa ta'ala, iya niyat nun. Sugpat hadisin, kanya, wa kana naumuhu sadakatan alayhi min rabbihi azza wa jal. Miyan, kanian pa ini patuli nilay sadaka si iye amman Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya ininin, tarabahunin magqiyamul layl iye. Tarabahunin magqiyamul layl iye. Ininin pa inte, ininin pa inte, ininin pa inte, tarabahunin magqiyamul layl iye, miyan kahaba sangim. Na bang kung intersali bang kabatik do kyo melisag 2 ubos ga kyo ng bahayang tuli hadda kyo balik mag-iles-iles hadda kyo sa imyan naga kyo painte tabista nansi ininin suga do painte mian kyo donga maksud hadis tu iga kyo makabatik ininin mi pong tinay si agama Islam niat duhadja sumagawa nin sinulat si kawi Allah subhanahu wa ta'ala pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kawi intumbas qiyamul lail nasa ingani ente bangkite donga ng bahayang. Sa ingin ente bangkite donga ng bahayang. 2 rakaat. Kazari kyo ng bahayang may puntinay siya kami Islam. Sa postowi, sa bahayang 4 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Ini nilay. Sumagawa nin kazari kyo ng nuege tapul saute. Kazari kite mian biyaksate ginawa baranten kahaba sangim ng bahayang kite 2 rakaat. Qiyamul layl. Si sulusul layl. Si bahagi telu ni sangimin. Pagpaintamban mian milisag 2 atawan ni sag dambua mian bahagi si katelu ni sangimin sa mian iyen may pungtinay si agama sa pagge bisan sa inge mian may manusia bang taabot ni sa inge pagjaga may manusia kay kan magjaga bang taabot pente milisag dambua ataw lisag dambua dugtenga tuli ni sa mian miahin na bisan pente ga tuli sirang kepakle sini nga tauhan ni hinwe ng bayang kyo silumano bang tuli may pamilyanon, sini nga tauhan niya hinwe donga kyo sa ngemiya. Arakala pa ni magsiar hadja kyo. Arakala pa ni magsiar hadja kyo, ini kyo hati ng bayang kyo si sangimle. Pag-iuwi may pong tinay si agama Islam, mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng bahayang niya agin gay kinatauhan o andanin. Aisha radhiyallahu anha wa ili ng bahayang. Wa ili ng bahayang. Iin ng buwa pa ni sangim ko mang tatindak kain mian wa Aisha radhiyallahu anha in Rasul sallallahu alaihi wasallam ningge bo kinatawhan we ni we ningge hati Rasulullah ng bahayan qiyamul layl
nakau kajari sa imian elanun tuli atawanen penundonga kite buono magjamaah sa okay rusam na ininen suga dusa dembuan yang ban me hinang hap du isam ni pungtinay si agama Islam ye hinang tu mian magkiamon lay du painte magniat lay da painte kalupahan tewi mian magniat kite bisa mian magtewi tuli kalu painte mian pasalan niat te si kahapan pgwe in manusia in bang maghinang bang magniat si kahapan ubos gawe ni tahinang masih tinungbasan ni Allah Subhanahu wa taala si inebang ine in pagniatan ni si kahapan lay masih sinulat siye walaupun mang magniat si kalaatan gay sinulat wi Allah Subhanahu wa taala we iye magniat ya si kalaatan samantara gay tahinang we ni in malaatle buadapun in Allah taala bangki magniat kite ngahinang kalaatan ngahinang kahapan be bang kite magniat ngahinang kahapan buga tahinang we te sinulat cikite miaan dan buak kahapan bang isap tahinang we te yen sinulat cikite sampu kahapan Allahu akbar ini nen amban me mian ase sin Allah Subhanahu wa ta'ala delu pantiamban mian ini tetuen iyan me pungtinay si agama Islam na bangkan ni annun mian ku itu kwe baya kyo painting apply ni in magkiamul laylin baya kyo painting apply ni nga hinang ni na niya me cellphone te kajari mian pa alarm te sa mian me isag duwe us do nga kita nambahan mo kita tuli balik ay do nga kita nambahan mo kita tuli balik bisan kita painte mas same dasap haja sa mian atawanen basate me inna tayna ni kiadja kul huwallahu ahad ni kiadja ien taynang wete mian nian kiamul lailin suga kita mian mian ini akalten mian para sikite dumain hadja painte meke dada kita meke sina sa mian dumain sa suga kita mian matinik ngahinang kahapan si barante ga niya nga tauhan pigi we kita manusia ini nen muslimin ga niya amban iye paini nga kangaka mian ga niya amban kita ngabbu sa men pinain makahinang ku kahapan atawanen paini mian dibuhi makakiamul lail ku atawanen paini di ilaw kapag sadaka ku ga niya amban kita ga niya baya nga kangaka kahapan ne pigi we tinalew kita sawap tahati we tibang aka-akati kahapanten mian kue batal Allah Subhanahu wa taala kue lepas ni iin sa kajari kita ngakapinain niya dibuhi nian ng bahayang sangye masya Allah si iye kahaba kula siluma ni si aamian ng bahayang sangye kajari me kinaya atawanin balaga pinain di ilew niya lay miskin us niya ngurungan iye mian sadakka ngurungan iya sa mian kulang do panabang nin sumaga pinain aalay mian ihatu na iyan kakay ine kyo mamisalay ihati iya dapu hinanglay da kiti magpapin di ilaw makasuwa kulay magkalagihan manamalus inulungan me kusadaka kwe panin sinwen minsan suga kiti matinik pung tinay sa agama Islam na bang kita painte baya niyan kita binikemon pengisaan painte baranko mian gay ien gania maka kita bi malengkanin Allah Subhanahu wa taala na magniat kita bi usbang kita bi ngape na hinang tebi in pangandaakan atawanen kiamul lailin bisan sa mian 2 rakaat ni pung tinay si agama Islam painte si ayat lay mikin yang balik okay si ayat lay ini ni ayat lai basanu mian kajari painte me ini lai basano mi an ayat lay basta hadda ngabot painte dahatus ayat misan me sura pandak painte at least paabot no mi an dahatus ayat ko inat sabutten sinin suratul kalam o suratul haqqa yang tila painte tradali mi an init etuen basano basta ngabot adja dahatus me pung tinay sa agama Islam so mi an palatin kite si kalime mian hinang song ni men ga sabut ko sa sabutin hadja si kalime painte hinang ye taeddo we te tumbasnin pangurong kite painte tumbasnin pangurong tumbasnin si maka hinangyehin ko paine mian husnul khuluq mian magpapha painte in ineteto in pangadatan me pung tinai si agama Islam mian pagiweing ininen me pung tinay palanggungan si agama Islam
husnul khuluq painte dambua amban mian bangha pangaddatanten mian tahinang taeddo wete in tungbas kue inetetuen kue pangaka sin rasul in Allah subhanahu wa ta'ala in rasul sallallahu alaihi wasallam ini nan cikalime pa inne mian kala nabi sallallahu alaihi wasallam pa in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina liyudrika bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sa'imin nahar. Okay. Panpanghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bennal in mu'minin taabut we'ne liyudrika bi husni khuluqihi umabot pa inni atau taabut we'ne in sabab kapangaddatan ne darajat qa'imil lail ye pa inni darajat pa inte itungbas mian magqiyamul lailin saimun harus muase yesi elle mian nahadju de si sangem awe obus nambahayang si sangem obus muase yesi elle mian taeddo we a apa inte hap pangaddatan ne nasa ingene ente happe pangaddatan nun obus magqiyamul lail pikeo puase pikeo sa hap pangaddatan nun hap pamisaranun geikyo misara pa ente me laka-laka tabia geikyo masapa ente pangkal se mian hap pa inte himungan nun ko ente bisarahin penne bisara hap lambut maka ekka bagay-bagay bisara hap lambut maka ekkasin bagay-bagay hatinen bisara mian hap ubus hanunut daanan hekka in bagay-bagayin daanan pa ente hekka bagay-bagayin na iyan pa ente may pungtinay si agama Islam hadis ini naman Aisyah radhiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam ang painin bennal in mu'minin umabot iye pa inni bihusni taeddo we'ne sabab kahap pangaddatan ne iye darajat pa inni in magqiyamul lailin obus muase pa inni si elleule. Okay. Iyan may pungtinay si agama Islam amman may tumpukan ni ruisab amman may hinang ruisab pa inte bang tahinang we manusia iye pa inte pasal inetetuen mian si elo jumaat kwe painte mian inetetu painte al muhafadha ala adabil jumaa mian pagpalihara te siin mian mi adab pangaddatan painte si elo jumaat qala nabi sallallahu alaihi wasallam man gassala yaumul jumaa wagtasal thumma bakkar wa butakar wa masha wa lam yarkab wa dana minal imam pastama'a wa lam yalgu kana lahu bikulli khatwatin amala sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nian man gassala sining mose obus mian yaumul jumat wagtasala obus mandi ye summa bakkar wa butakar obus patemprano yap masjid. Okay. Kaisa painte mandi kadua patemprano yap masjid ay patemprano yap masjid numain mekepili bang na magkhutba imamin wa masya walam yarkab obus palengan iye ga iye parua sa imian ga iye magbayek ga iye magmotor ga iye magsasakatan metti siya masjid wadana minal imam patapit iye si imam lay minsan tinen kwe si panghutba ni imam lay tapit bila si imam lay pastama'a mian obus pakali iye si khutba imam lay walam yalgu obus ga painte batal jumaat nin yalgu nan sinin ko tahati kun bang me kyo nga heto sa sang magkhutba imamin atawanin me ngirat kyo sa emiyaan me ninyas kyo sa emiyaan na ininindanan sababan makabatal pa in jumaat kana lahu bikulli khatwatin amala sana Allahu akbar kanian pa inni tiap-tiap tekangan nilay ko mian makapag hinang pa inte delem dan tahun ajru siyamiha wa qiyamiha intung bas pa inni siyele itung bas pa inni muaseduk mian magqiyamul lail ni sab tungbas pente in qiyamul lail na iyan may pungtinay sa agama Islam niyan niya pe painte ninen gae ko tasabut kemon sa magawa nin ko ini taha pente waktuhin mo sa binalik mian sime tasabut de painte lime tasabut lay intag lai mian si limele tahinang wete insyaallah subhanahu wa ta'ala sinulat sikite sa mian intungbas qiyamul lail na sa ingeni ente bang hininang wete sa ingeni ente bang tinenggihan wete sa ingeni ente bang inanggautaan wete ien me pungtinay si agama Islam sabut temian maudu ten mian bang sa ingge
taeddo wete intumbas qiyamul lailin ga wete tahinang tiningga kita makasambayang nabang pain makabisahin pain ni na daanan ni sinduhin gay ng bahayang magqiyamul lail na gado sab niya alay sa ni masih si tinumbasan sa mas labihap mas labi afdal bang kita donga du isab sa mian ng bahayang mian qiyamul lail bang kita sa mian donga ng bahayang qiyamul lail na iyan may pong tinay sa agama Islam mura sa paintetewi magkaso-kaswa pabalik si bang ni alai si painte himumungan tu duk bang ni alai sala na mian bang ni alai painte sala na ienamban painte kakulang sin ilmu bu bang ni alai painte tumawa na ien sin mian min taupik duk sin tahati pangurong Allah subhanahu wa ta'ala mian daki tebi jumu pakale si ilmu painte si pamaeseb me tiap-tiap kaguruhan tebi pegwe mian mismo pakale tebi sa mian mismo pahadir tebi sa mian bisan kitebi lu humarap si pagseminaran takite tebi guruhin duk mian sempre takite tebi ku itulay sa mian sa ko painte asal aktual mian takite sa mian magdales mi magtapit na sali do importante pakale kyo si pamandu agama duk importante fahadir kyo lu sa mian na masiki niya sinulati Allah subhanahu wa ta'ala mian pahala pakalenulay do painte mian pahala sa mian in panuhut nuru isab painte in tasabut mi kaguruhanten bin mian bang niya may patila painte si komen insyaallah masih sa turulte mian pinayaman bang ini magtiep ye mian panambung siyehin bang pain kita bidialem palihara sin Allah subhanahu wa ta'ala Lupang pain kita bi mula-mulanin dialem kasilasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intag-intag kita bi tampat, ami-ami hubaya, daa urungan tebi lugar, we Qur'anin gay tabas sa we tebi. Sabab we iye inantananten bin, iye kinaputan, iye painte, ngantan kita si bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Basahon bi in Qur'anin benalen in Qur'anin tek kay si ilaw kiamat nafaat ye si mamassa yehin nada urungan tebi mi anda kitebi paseddep mata lewin we gay kitebi semian makabassa mian Qur'an awe da kitebi baya paseddep mata lewin gay kitebi makabassa sin Qur'an suwa kitebi mian ngimut-ngimut pagwe hek kami kamatatuhan nek kakapung tinaihan paglesan hodja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun meke kite magsusun bang ni kite mian dialem kubur atawanen meke ne kite magsusun bang niga tuo mian nawalihanten si barante me pung tinai si agama Islam pagsusunin tamanan haddi ni pagsusun tek kasi ilaw akhirat bang ni kay dialem kubur kajari me pung tinai in Qur'anin tahinang tebi sahaya tahinang tebi tiew dialem kubur tebi kuburin lindem manamal me pung tinay si agama Islam amban sa babanien magsyukur si pahadirbin magsyukur si pakalebin bang niya alai kahapan teddo bi ien amban Allah subhanahu wa ta'ala tabalik te pente bisarahin na magmaap minaap nedja bang niya ganta me ga tumawa si pamisarale aku bilang painti anak bi mian pung tinaibi gay petao painte mag-deliver sumagawa nen suga kite mian nganad dite duk suga pasampay te bang niya tahati te bisan kulang-kulang pagi kalukalunen ko ini tabi sarata de helluhin suga kite ngurung kamumpaatan si sawe te ngurung kite mian kamumpaatan taamban we te puas amban palahil te amban dunya obus suga isab makaeddo aahin kamumpaatan amban kite hek kami bayuan kamumpaatan kajari pangambanan te si manusia dambuwa ni amban me pagto si agama Islam lamod ni amban me pagpaesep si sa ininen na sadila amban me iyan kadari ko me nanem painte mapitirad dali nanem painte me tinanem me kayo painte ka magmumpa si manusia kadari ko painte me ngahinang painte me kupong sa miyan pangeddoan kahapan me manusia ini painte tapili streeten sumagawanen ininen suga kite matinik ngamban kahapan mian men magmumpaat makaeddo kahapan aahin puas amban nian palahil ti amban dunya suga niya ta amban ti kahapan mian
mian magmumpaat sikite tek kasi elaw akhirat magsyukur si kaam mian maid ni kupainte sila palpagkilalihan tewi mian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.